Poštovane Siščanke i Siščanki, ja sam Ivica Rendulić, nositelj liste Hrvatskih laburista Stranke rada za gradsko vijeće grada Siska na predstojećim lokalnim izborima. Na izbore izlazimo samostalno jer imamo hrabrosti izložiti se sudu javnosti za naš dosadašnji rad kojim smo u protekle 3 godine postali dovoljno prepoznatljivi u našoj sredini. Karakterizacija našeg djelovanja političkog je ta da smo u izravnom kontaktu i komunikaciji sa građanima pokušali locirati probleme, čuti prijedloge rješenja i upozoriti nadležna tijela na rješenje tih problema. Nažalost, politička scena kod nas i u gradu prenijeta sa državne razine je već dugo vremena polarizirana i umjetno obojena u crveno-crne boje, pa se i ova kampanja počela voditi na sličan način. Mi za razliku od tog načina politike plediramo da se lokalni izbori vode na temama kao što su školstvo, predškolska skrb za starije i nemoćne, komunalno uređenje grada, no međutim to do sada nije bio slučaj. U svom radu, kada uđemo u gradsko vijeće, pledirat ćemo upravo na ovim temama jer vidimo da, nažalost, grad povijesnih hrvatskih pobjeda je zbog ove dosadašnje politike sveden na rub sivila. Naš slogan je novi ljudi, nova politika i doista smo mi novi ljudi u politici i promišljamo politiku na sasvim drugačiji model nego što je ona to do sada bila vođena i prezentirana. Iza takve politike, neopterećene crveno-crnim podjelama, stoje doista novi ljudi, velike osobne odgovornosti i moralnog integriteta. I to nam je glavna kvaliteta za promjene odnosa na postojećoj lokalnoj političkoj sceni. Nećemo dozvoliti kroz svoj rad u gradskom vijeću, koje je, uzgred budi rečeno, mjesto gdje se u stvari kreira politika grada, gdje se donosi proračun. Nećemo dozvoliti megalomanske projekte koji su do sada puno koštali ovaj naš kraj, a pored tako provedenih i nezavršenih megalomanskih projekata imamo silu komunalnih pitanja nedovoljno riješenih, pa čak spomenut ću cestu za Svinjičko, što bi moglo biti i civilizacijska sramota našeg kraja. Ne bojimo se, samostalno izlazimo, želimo da pokažemo da se može promijeniti, da se ovaj grad može podići i pozivamo sve vas, drage naše Siščanke i Siščane, da izađete 19. svibnja na predstojeće lokalne izbore i zaokružite broj 7, to je lista Hrvatskih laburista Stranke rada.